তার জন্য আমরা এমএলএ সাহেবকে ডেপুটেশন দিচ্ছি, উনি যাতে এগুলো একটু দেখাশোনা করেন, যাতে অবিলম্বে কল্যাণী ইউনিভার্সিটি আন্ডারে যে সমস্ত কলেজ আছে ওইগুলোতে সাঁওতালিতে পঠন পাঠন শুরু হয়। ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱟᱵ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱚᱱ। ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱩᱱᱴᱟᱹᱣ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ যেমন বন দহন করা, অন্যকে বাহা, মাঘ মনে, সাকরাত, নয় আবহাওয়া প্রকৃতি লাকচার, নয় সান্তাল ছাড়া ভারত দিসমের অপর দেশ প্রধান করে দেওয়া যায়। আবহাওয়া আধিকারিক লাই লাকচার, আবহাওয়া ধরন, আবহাওয়া সেবা, সান্তাল দেশ ছাড়া ভারত দিসমের অপর মান্য কিন্তু মানুষীয় দেওয়া যায়। 이게 globalizing 변화 주제, 이스라엘의 주제, 저번 저번에 아까 마치 밤에 낙타, 저번 아베타와 우르도 하고 강사 저희 가사마 둘이 둘다한테 뭐가 전량이 아까던 눈두에다가 뭐가 아베와 마치 밤에 낙타 아와나 다리고 되게 하나 띵띵이야 자기가 나오고 노아 독자도 다리 나오나 아버는 내가 인기가 물들이에 가난소 너의 강력하거나 노아로 동백이 돼 어땠어는 머리 깎지 그 가벌가벌을 했던 머리 깎다 아무도 모르고 자하대로 돌아가서 부스기게 많잖아 아버가 낙자도 너 나게 마하 도라이 나카이 마르타 너무 생각하는 거구나 어쨌든 아버도 산다 아마 저렇게 정말 군다 외가 나와 뒤에 만남 어느 정도라도 어떻구나 낙자나 그랬더니 너무나 군대와장을 했을 때 아버지 누구 가리했구나 이 바로산 저렇게 나를 낙자서 아버 산다 바로 아버지 결혼을 조금 말해가지고나 아버 박지를 조금 말해라 아버 어머니 조금 말해라 나 바로 지선을 아직 만니죠 아버 감사하게 너도 이권이고 어르신 아버지고 아버지 가라오 예의와 이권을 보고 어디 있는 아까 아직도 내가 알았거든 어렵다고 아버 감사가 낙자도 잡고 어려워서 뭐라고 지금도 아버 권장이는 감사하고 내가 눈으로 아직 잘 풀어가라고 시작하고 한다고 아버지 말에 잘 보내놨고요 울고 생각하고 나와 이쪽은 뭐라고 아버가 낙자 앞으로 가는데 맞는 낙자가 하나 아빠 박씨를 아빠 저음을 아빠 낙자를 아빠 깨워하네 맞냐 하나 계획하느냐 자 아르헨티키 계획성 사건하느냐 어머니 살로원 그린가 나 그웨이가 아이스가 알려보더라 어떤 박씨가 오른땅 옛땅 나랑땅 너희땅 너희땅 그러냐 그러냐면 이 수리가 나가구나 와가리게 아버가 결혼 아버가 낙장 하나 뭘 잡고 들어가고 너가 이를 되는 거다 마다를 드린 것 그래서 너무 같은데 하나 끝은 이야 오늘 너왔다 앞에 마당이 문제입니다 자,